نوچکانی ما دیار حسام ور بگرم هگر دیار لگل ما آماده به دیار سلاف بوده تا آگاهی دا کو روسپین دیر که بو سفربریا گشتی و هر وکی ایریشن قرکرن یکو تینه کرن داخویانیه که ددن داخویانی آوان هاتیه داین یا نا و دنیرین آو دا روسپی خودی چه هل وستین لهم بروان ایریشان بله بریتان دم باش ترى وحموت مشوان روناهي تيفيرا شفاراسي روسبين هرما روجهلات وقوتي هرما شرقي لباجدار ديركي نهاد بري دمكي كرت داخوينه جيدان جبو سفبريا كوري وبريا خسر راغهاندي دبي چارچوبه دا روسبين هرم راسيج داخوينه جيدان شفاراسي بریتان جبري از بدا از درباتي هورگولين داخوانيه ببم راسيج خوش ششه چلای و حکومت و گوهز و چتاين خو بریارا قرقرنا گلین هرما باکو روجات سوریه دانه جوه روجه و دست به پلک ایریش هوانه لسر هرما باکو روجات سوریه کرنه تج هرما تج هر دو تاخ شیخ مسعود اشرفی بگره تج هرما طبقه و رقه و درا زوره بگره راسیجی به ایریشن هوانه ایریش کی گران لسر هرما باکو روجات سوریه کرن جالی و چکدارن حمزات امشاد چتین داعش دنا و خدا دگرن یکو گریدای حکومت و گوهزم راستی بریتان اف شرطیه کرن ام خواهد بیش اف نشره اری شره کی تایبت شره راگاندن تیه کرن ام حتی واقعی لان داجی چکدارن حکومت و گوهز در باسی راقای نبونه تنه شانین وشارتی نه در کبن او اکثر شر و پفشون درنبر و هزن صورت دموکراتیک قصده و هزن اولکاره هم دورین اسایش در کبن واتم کار بیجن اف شره نهاتیه کرن شره راگاندنه هر وکی شره شانین تایبت یکو گریداین هنگ عشائرن عالیه رقه و درا زورنه جبو ویشان در راسی جبو خودی درکتنا لهز صورت دموکراتیک جبو خودی درکتنا لبانگار و بریا خسر یا جبو سفربریا گشتی ایروج عشیرن هرما دیر که هم بیجن عشیرن هرما روجلات عشیرن شرقی به داخلینیه که اف بانک قبیل کرن تبلی سفربریا گشتی یا و بریا خسر دبن هر وکی عشیران داخلینه خود دیار جی کرن راسی جی دبی حکومت و گوهز خودی له سوزو پیمان خود درکفن یعنی هر کو حکومت و گوهز گاوا کی تاویجه هر کو پیمان کی امضا دکه یکسر چکدان گردای حکومت اوی پیمانه بن پی دکه و دست به پلن ایریشا سر هرما باکو روجات سوری دکه راستش بریتان ما متخازم به دره پیام هفسرو که عشیره طیا لهرما دره که برز حواس جدی ام بگرن اگر خالی حواس کنم که به دره راستی دمو باش به یعنی وین ایرو وک کنم که به دره وین وک عشیرن هرما شرقی لباجدار دیرک و داخلینه که جبو اوی سفربریا ریبریا خسردان و کوین زانه راستی جف چند روز عشار هرما دیره زوره راقه طبقه گلک عشار رادبن و بشانه و شرطی شانه داعش را دست به پل ایریش دکه وین وک عشار و داره پیام وچی ام شد دست بگی د خیر هاتنه قنات روناهی کن هیویا سرکفتن اجبوی کاری ای پیروز شد کن اما عشار منطقه شرقی ایالت دیری کنه همی ایریشن هوانه لسر شيخ مقصود اشرفيه ام شرمزارت كن ام نعلت كن او اريشم دعم حمي مجموعات ارهابي ودعم دولتها تركيا كرن قصفه ومدنيه هر دو حارين مين كردي دجيان كن انسان مدني مستشفيات ما بصد انسان ما شهيد خصن بصد انسان ما اختطاف كرين برينا حتى نهاج مصيري ومصيري مجهول ام تجي نزانن تمثيل جسد الشهداء امن على كيلو شرمزار وإيريشا ديامين يال تلحافري ام ديسا ايدانت اجبر قوات السوري الديمقراطي نبزع بيني خو انسحاب كيف باتفاقي ناقبه قوات السوري الديمقراطي ده ودولتي ده بن سيوانا تحالفها دولي ده خو انسحاب كيف اثناء انسحاب ده جروب من ارهابي جاري خيانات كير خضر كير ايريشي سر قوات ما عسكري كير ويدري دجي چند انسان ما هات شهيد كير بيشتي وزعفي دستو شر كير سادات تشرينية طبقة رقة ديرا زوري للمنطقة طبقة دا الرقة دا ديرا زوري دا نحكمة إيريشكي عشائر عربي وخلايا نائمية داعش الهندرية وباجراتها أو إيريشي سر مؤسسات وسر ملاتي الرقة خاصة قوات سوريا مين ديمقراطي الفيدري داني أو عشير قوات سوريا الديمقراطي پیشیان هجدست داعش خلاص کری یه هزار انسان جواهاتی کشتن یه ده انسان هر صبر دوار نعیم الرقای دستری وات هاتن جیکرن
بتدخل قوات سوري الديمقراطي او مناطقنا ريزغار كرين او عشيرنا ريزغار كرين وازاد كرين ومنطقه رقاي وديرا زوريجي هري جي اهتماما اداره ذاتي قوات سوريا الديمقراطيه نسبه خدماتها نسبه هر تشتي جبويو لي اف خدر وخيانات كرين جبويو اكي جما ايرو جفينك شكي سر مستوى عشائرين منطقه شرقيه قالوا إيرو رولا ماشية وقع عشائرين كردال هندري في منطقة داني إيرو تشج عشرة تشج عشيرين مادي خاصين الهمبري أف خدر خياناتي وأف إيريشتي صار ملاتيما ما جي جابا خدا ما قلتني خدا أمجي الهندامة خدا هر عشيري أمي خدا تنظيم بكن أمي استجابة نفيرة عام بكن أم حاضرين حميد اشتي خب حميد امي پیشگیری قوات خواه سوریا دموکراتی بگین امي دفاع البر مناطق خود بگین امي الخناطق شرف و کرامت دا جي خواه بگین جبونا اف هوفيتيال سر ملات ما ام بكارن بشكينن و ام تنا بگین بل هناك عشارة منطقة شرقي راسيجي اف غدر وخيانات قوتن ها كرم كريتا بحث كريجا عاليا لا عشير عرب حمية ولا باشك جوان عشارك والرقة والدرا زوري رابين وغدر لهيزة سوريا دموكراتي كريم فهم واجبون عشارات شنا اف هيزة دموكراتية وده هي سالانه او باراستنا او جشتين داعش باراستنا ايرو دفي روجدا خيانات الهيزن سوريا دموكراتي هر وقتي ما تجيفين وقت مجلس عشائرة وقع عشائرة جيفين المو وشيوخ عربة مستمر بخلال أبطح صالات هر وقت ما دستي براتي دريجي عشيرين خويا عربة كي ما تجارة فرق وجدايات نكري نقبة عشيرة كردا وعربة داني تشتا جماعتي خواستن جبوي عشيرين عربة ما آريكاري كريا ما خدمتها كريا ما برناقة ما شرها كريا شر داعش كريا ما أوش قتل عام ما ظن ما آزاد كرين ما رزقار كرين ما جو أم بريكن أم تيجي جياني هفبش براتيا جلا منطقة ما بمنطقة يشخا آمن استقرار حميد اشتراحات پیدا كرين أم حفاظ السربكن دست خوابتن دست يكدو أم دفاع عن مناطق خوابكن اللي مع الأسف بالعكس شيبي مجالا خواه تشاوى ديتن دي سال داعش خواه جران وإيريش سرما وصل قوات سوريا الديمقراطي كن خدر وخيانات كن أمجي الفيدالي وقع شائرية كندا هم بري في أم خطوي خبابش في أم هيدي في قبيلنا كن لأنه أم تخوازن شرع عشيرة عربة بكي قطعا بلا كسب رنجينا فكي لقاوا عشيرة عربة بين شريك إرهابي وسرما دوان أم مجبرين دفاع البرنامج خدا بكين ومناطق خوا حماية بكين وآزاد بله يعني من وقت عشيرين هرما ديركي بانغا واتشي أجبو عشيرين دن هرما روجافا عشاري ماي كردي بيويستا قاوين بتشرنجي دي داما ديرو كده بابيش أم جبوي حمي عشائري خوا حمي عشائري كردي إيرو المنطقة شمال الشرقي السوري داني اف بب وقت درسك جمع حميارن او هيدي او بانغوازيا براتيا جلان وجيانا هفبش او هيدي تو قيمت خانم جبر فا عشائري عربة او براتي فروض ارهابي حولاندن شرق عربي كردي جبوي في اكي جبين حمي عشائري ما يكردا حاضر بن خوا تنظيم بكن خوا سدز بابجن سلاحي خوا بيشجيريا قوات خوا سوريا ديمقراطيك بكن مل بمل دز بدز ام حماية مناطق خوا بكن يعني تتش دي بيشاما وقع عشائري كردا وقع مرات كرد قدنم يانتي بميني واتشري هبونو تنبوني هب انتي بميني يانتي نامين قطعا افام جال البيشاما ناش والله هم وين ناخذ خودی ام ناخواست نقطه خوینش ای انسان نه ادیان نه قومیات نه اسنیات نه طوائف بقطعا ابنى هدفهم دائما براتيا جلانه لي اوات تجاوزها حمي حدودها كلين هشتن ام اجبار كلين يانتي البرخا بدي يانتي خا تسليم كلنا تجي جبوي مجموعات ارهابي تشتق هري خراب الدنيا ده و پیش شاوته و دست با دست هفجینات خویش کاته و ببن خواه کن یا ببن شیکا بفروش و سری تجیب قطعا یان تبیجی از داعشی یان و سری تجیب کنه هیدی مجال حلنا قبا و انسانات حلا ما یا وحید برخوادان جیان برخوادان این ها دو افسروک ام بجشتروک حکومت واگوهز احمد الشرع بحث پیمانه کیت کرد بنابرا و هیز فرد دموکراتیک دا شخص شوی دیجی فرماندار گشتی قصری مظلوم عبدی
يعني پیامک دا گلی خو گوش سباش بری ام بشن شامه ام خوازن هن تشتا ام شروع بکن مثلا عبدی دبیجه کو هرم می کردی ام بپارزن ام خدیر شورش خو در کفن و صبح مهرن شامل في اتفاق قوتو بيش بكن وين وك 10 راسي وانا هذا داخوينا خد جاني سر زمان وين في اتفاقك ود شرع بحثي كريم شاد بي يما ام دائما ما قلت يا ام ملطي كرد بعشائر خوفا بمستقلين خوفا بأحزاب خوي سياسي قوات خوي سوريا الديمقراطية هر تمي هدف ما حوار بنظام شامرين وهر تم ما حوار تخش وهر تم سري كان صلانا ام او اقدر رينيو اتفاقي شبي لأوا تجاوز واتفاقية حميكر واعتراف بينكر بضغط اقليمي دولي خاصة دولتات اتفاقي نقابة مواد تشيبي حميجي هدي قابلنا كلون تجاوزها واكل ام ديسا ام استمراري بكن وق عشائر وق ملاطي كر وق قوات عسكري ام هر وقت حاضرين جبوي شي حوار تجاري ام حواري قلنا كن وام استمرار جتي بكن واللي مقابله بحواري امش هر تشتري حاضر قالك سباس بريت حواج جديها بسروكي عشار ام جي سباس ياوات كن وساعتها خوش قالك سباس استرافتر جمع بله بريتان راسيجي بياما روسبين عشار لبازار ديريكي انا بيستار بيجن راسيجي عشار روسبين هرما روجالات دي بناسكرن بياما ببينا ياك واجنها تماشاكر بيجلم هرتم فالفشت بن بهزن صورة ديمقراطية قصديرانا مخوادي للدسكفتين شوراشا نوزيت يرمه دركفن لراسيجي يعني جهه ام بيجن غمگينيه كو ايرو دبينن او عشار عربي كو لديرا زوري وراقي او طبقه كو بالدهه سالانه هيز صوره ديمقراطيك او باراست بون او جشتين داعش باراست بون او جشتين داعش رزگار كرن لايروش خديوي او درناكفو او خديوي باراسمي درناكفن او خضر خيانته لهيز صوره ديمقراطيك قصدت راستي في جهه يعني عشار هرما ديركي افي خيانات الشرمزار واللعنات دكن وبان واجي لحمو 20 كردي 20 عربي لهرما باكور رجات سوريا وايرو خديله سفربريا قشتيار يا وريفابريا خسر راغاندي خديله دركفن خديله شرف وناموس خديله خديله دسكفتين شورش اخو دركفن هر وكي ديارجي دكن بريطان هر تم بجي برج عمل ام حوار رابون ام نهاج دانوستاندنان لي حكومه شامي هر تم اوان دا دانوستاندنان بن بيدكا چه پیمان تی امذکرین بن پیدکا و دست به ایریشان دکا راستی دبیجن اوی هرتم لپشتا قصدی بن چه حوار بن او آمدنه و چه شر و برخودان بن او آمدنه و آمده ببن و حدا داوی لبرخو بدن و شرف و ناموس خود دویدما دیروکی دا پارزن دویدما کو حکومت و گوهز با الیکاریا ترکیه دست به پلکی ایریشان دست به ایریشه کی قرکرین مروفت غرب بنافکه لسرگری هرما باکور رجات سوریه دای دست بکرین دویدما دیروکی دا پیام عشاره پیام گل دیرکی اوه و برخودان جیانه لپشتا هزی خوبن راستی بریتا نتنی روسپیاس خوازم تو ساکتی نه بینم سر زمان راستی نه ام بیجن آگاهی مرها کنگرس ترا بازار دیرکی نه خو آماده دکل بندا منم هرن لگل واج کو اوجی و داخوانی کی نه بدن و تبلی سفربریا گشتی یا کو ریوبریا خسر باکو رجات سوری راگان کنگرس ترا بازار دیرکی جی تبلی سفربری دبه راستی بریتان بازار دیرکی افدمک درجه بکار و خبات ادایه چه مش به میتینگ مچالاکی بن مش جبو پشگیری قصده مش جبو شرمزار کردن بن پیکرن در مروی بن پیکرن در اخلاقی کو حکومت و گوهز ده حق گلن شیخ مقصود اشرفی ده حق گلن طبقه و رقای ده کو پیک دکن حتی نهاجی دوام دکن دوین اصرار ده راستی بازار دیر که لسر پیانه پیام بازار دیر که او کو هرتم لپشت هزا خوبن حتی کو حدا کی جوه هویتیرا حتی کو حدا کی جوان چتن حکومت و گوهز را دینن روش بگشتی لبازار دیر که به وی رنگیه بله بریتان قالك سپاس كنديار تهل وستا وان روسبيان لقل ما بار بكر بيقومان ويخمكينيا خوبين نسر زمان جبركو دجمن بمنت دجمنه كي كو بفي اواي هوفانا ايريش في هرمي بك بيقومان وقت بيجن غازنا بقو بلانن بفي اواي لسر هرمي بدن بريفا برنج بركو بصالان افيك بريفا برنت قالك سپاس كنديار كو تهول دا بفي اواي هنا كي هلوستان لقل ما ببار بك وكابنيرن بأوجي خديكي جان برتكينت دي ساجي مالوا